Imek pen teklong et akisung ke kisung phophe prang jisikoi si kemi athemo sungkrung aphi anki kachupajok ji aphan sungkrung ji Lason si lakhaing ko trok Duarbaguri constituency ke parlo Dolamara Dadhora PS ke parlo Difluso rongphora ratumpen langkungarai ato warlong langethe aphongtin towar kang lempon penajok nonabangki gari so anta dam dorti detlo potsi hala dak rongphora ratumpen non kido bom BJP sarkar atuma phan laben Karbiang Long Autonomous Council ke charipon man kido Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen dak EM Richard Togbi atuma phan nangra vekta pusi kachuning ri padopon Lasino namad border pitching abang nangklem pivek thapusi kehang padopon athe non barla ahut anta parpilang laso atowar ki pura than ponthu atheni litum dadhora difluso arat atumke kedam kebang sung ikpik athe langthe langpleng ahut loti dolong kavipen isita thetana ki sung chetong nang koktitik hadagara ratumpen ke than ke pachini pon lapen loge charli amumara tum pen ke danglok men kisung keso kache ponji lapen behabe par choklem chodam atum anda kisung angbongsi dukusi than pachini ponthu lasinnonamat thetan adelong haihuile nangklem piun e pusitami nonamat prabjin pendak nonilitum karjaprong along abang border pitching asai abang nangklem pivek tha pusi chuningri padik krim do pusi hadagara datum pen lakthi chipaklak pon laben kidamtang towara bang arlong nang ki thokpi pon kling apota aku kachurupi pajopon Protap Sinara rong basa phangcho rong lapelang mang rong ha rong lapua sai towara na bang arnisi aprang ta towar bipik dak dam dor de pinhan seta parnisi ako lang ke theke bang pena posi labang so the pai bang right plin lo lapen posinon ta iri pen da chut phun aklong kar nuk bang lo la sila bang so towar long border picking tang pitha posi ele to masar tim Karbiang Long tom phan kachuning riji phan sinili tum pini media hoi pen pachi thangi phan sinang le tum phan phapon lo asinona bang ke phunner cap anta avidela job food troxini envelo ada ka towar elamansi do cholo News report Karbiang Long Live